Ka jia tātou e whakatata atu ana ki te tauhou, ko tahi noai ho te hiahia o te kura Māori o Hukarere. Ara, ko tō rātou ake whare karakia. Hoi, atu i te noho hei wāhi tuku karakia, tērā tētahi atu take nui mo te whare hou. Kei a Kingi Kiriona nā whakamahuki. I ēnei rā ko te whare hā kina te wāhi mō ngā karakia a Hukarere. He aha koa ko te korenga o tētahi kāinga, mō ngā taonga pēnei i te tuahu nei, te take nui, kai te pahore ngā tuara o ngā tauira o mua, mō tētahi whare karakia hou. You know, how terribly disheartening, I guess, if we don't honour those people by resurrecting our chapel and housing our taonga again. Atu i te tuahu, kei te kōrero hoki a Lilai, mō enei momo taonga nā tā apirana ngata i whakarite mo te whare karakia o mua. Mai i taua wā kua hūnuku te kura, kei te puritia ngā taonga ki rō ipu kaipuke. Yes, we have had contributions from old girls. We have had contributions from different kāhui mihinare around the country, way up in the Paitokero, into the South Island, from the bishops, the Anglican bishops. We've had support. Actually, we've had great support. He nui pea te tautoko, engari ko te pai tawhiti tonu nā. I roto i ngā tau e whā, kua kohia te 60 mano tāra. He oi mo te whakatūwheratanga a te tau e tū mai nei e 700 mano tāra, kei te toe. We have never ever lost faith that we will have a chapel by the 29th of September 2010. And that date is significant to us because our chapel opened on the 29th of September 1953. And that's St. Michael and All Angels Day. That's the name of our whare karakia, St. Michael and All Angels Day. He pērā rawa te pūmau o ngā kōhine o mua ki te awhero mō tētahi whare karakia, kua tīmata kē ngā mahi hoa, kua whakatakotoria kētia te kāmaka. The taonga is not just special to us. A whare karakia is not just special for us, it's special for our tamariki mokopuna, you know, for the future of Hukarere too. Kingi Kiriona, Te Karere.